teman-teman, jumpa lagi bersama Haidar Channel. Haidar Channel lagi ada di Car Free Day Cijantung guys. Lagi ada ondel-ondel gaming. Nama ondel-ondel lagi pasang rambut guys. Ini kumisnya lucu nih guys. Kecil. Oh, nggak dibawa? Apa? Oh, gitu. Satpol PP ya. Ayo kita lihat ondel-ondelnya mau joget dulu guys. Copot guys. Kita ikutin guys, dia mau joget di mana? Mau berduet kayaknya. Si ondel-ondel kumis putih.